ताई tamo shadi. Bas, omonuta telemang. अच्छा ताई tamo shadi. Tamo shanai, jotono shawai di baikya, 1 ঘন্টা angmanu kok shawai tongmule. अरे ताई kubuni kok shadi. माने ताई onyanjat kok shadi ta. Uf, hamfu. Tamo shanai, tay besak shanai. Nang bo shadi ta waisha. Tamo jesa kok shanai angmang di tamo. Delemang oshin. Nang bai khanyo. Tay tamo shadi mang tongo. Nang bo shana ba waisha. Ma nang saiman bala ang besar lengjak. Sapong samong kalaimang. Ani bokhoro asik frustrated ang thangke ang horo. Pas nona mang mana muchungo. Nini kok sama, nini monima. Pas tay kunuya. Hingke hampu kok khaining angbai kok se shana nailiyata chuto kok ano mang shari sinaita tamo omode jajak nung ang nono buji ma haino nung bo ani feelings no buji dita angbo lengbile ang mang kok shanani Am tay mungsaya ma. you need to understand that you have to put more efforts into a relationship in order to make it work. I know baby, but ang kanyay nang lengjak heba. Tangai asuk lengjak tamo angde sasak ke lut na hana bagai sajong na hawi tongo sajong no porishram jagai tongo Sajong i bagay kaya ang. Sini kananya bagay nyo kayo. Aboni bagay nyo nona kaham pisa rimanay ulo. Tini kosto kay kese ulo santi kay tongani nang bay. At least asa keno buji sinaba nang ano. yar ang bo saimano tabong nang nanya ba ang mo lengi thango kok samang teshi nini abo teita mo shadi hinmang sipaya I know beta, I can understand. Tamane henke ang nona ipos roi manya ngai tong. Sini relationship bo ang bo abono nanya mo chong mani. Nini ba ani bagay kisase expectations tongo. Aba pura khanya bagay bo responsibility tongo. nunge first ro it just jora wang bilai kheno hyper ngai thango te saimai ngai thango nang ani bagai jisno khayo I'm sorry baby I am sorry too baby and I will try to improve ang tay. Tay tamo shadi helaya. Ang nijino nona jesa pano sasinay ang. Have a healthy conversation with you. and I will try hinke nang te tam sadi hinke anor gobang makok no tongo sajaknai and that too interesting ones Acha.